Akarere k'ibiyaga bigari, Afurika n'isi yose byari bihanze amaso i Washington DC muri Amerika. Ku munsi w'ejo habayeho isinywa ry'amasezerano y'amahoro agamije gushyira iherezo ku ntambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagatangira icyerekezo gishya cyo kubana mu mahoro n'iterambere. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wateguye uyu munsi w'akataraboneka wabereye mu nzu y'akataraboneka yitwa Donald Trump United States Institute of Peace. Iyo nzu ntabwo iri kure cyane ya White House. Iyi nzu yirasa ubwiza, avuga ko nta handi yayibonye, ahandi yigeze ayibona, ndetse ko nta gushidikanya ko itatwaye akayabo, ariko yirinze kuvuga akayabo akariko, yanze kukavuga ngo adatera ubwoba abari muri sare. Gusa si iyo ntego nyamukuru. Icyari cyakoranyije abanyamakuru b'ibi bihugu, icyari cyakoranije abakuru b'ibi bihugu birindwi muri iyo nyubako, kwari ugusinya bwa nyuma ku masezerano yiswe Washington Accord, agamije kurangiza umwuka mubi, intambara no gushyamirana mu buryo bwose hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Perezida Donald Trump yagize ati: twaje muri United States Institute of Peace gusinya amasezerano y'amateka yo gushyira iherezo kuri amwe mu makimbirane amaze igihe kirekire kurusha ahandi ku isi, aho abantu barenga miliyoni 10 bishwe. Yakomeje agira ati: uyu munsi twiyemeje guhagarika imyaka 90 y'ubwicanyi yo kumena amaraso kugira ngo dutangire icyerekezo gishya no kubana neza no gukorana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Perezida Trump yashimye abayobozi bafite umuhate, Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame, avuga ko ari abantu beza. Yaganiriye nabo n'abandi bayobozi ku biri muri aya masezerano. Mu bahamya b'aya masezerano barimo Perezida wa Angola, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, uwa Kenya William Ruto. Ariko atebya yavuze ko Amerika ifite amarushanwa ya Olympique, bityo azashimishwa no kubona abasiganwa beza bo muri Kenya baza gusigana. Visi Perezida wa Uganda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Perezida wa Komisiyo y'Afurika Yunze Ubumwe n'abandi bashimiwe uruhare rwabo. Yavuze ati: ni intambara ya 8 turangije. Perezida Donald Trump avuga ko yakoze ibishoboka byose kuruta uwamubanjirije kugira ngo abashe kugera ku bwumvikane hagati y'u Rwanda na Kongo. Ashimira akazi kakozwe n'umunyamabanga wa leta Marco Rubio, intumwa ye kuri Afurika Musadi Bulos, kugira ngo u Rwanda na Kongo byumvikane ku mahoro. Yavuze ko amasezerano yasinywe yiswe Washington Accord yumvikanyweho tariki ya 27 Kamena 2025, akubiyemo guhagarika imirwano, kurwanya imitwe yitwaje intwaro, gucyura impunzi no kugeza mu butabera ku bagize uruhare mu kwica abaturage. Aya masezerano arimo kandi ibyo gukorana mu bukungu. Perezida Donald Trump yavuze ko Kagame na Tshisekedi ari abantu beza, bari smart kandi bakundana cyane. Ati: namaranye umwanya nabo, umuntu yatungurwa. Bamaze igihe bicana ariko bazamara igihe bafatanye mu biganza. Aha ngo baryoherwa n'ubukungu, amafaranga menshi Amerika izaba yashoye mu bihugu byabo. Trump ati: nimurebe ukuntu bakundana.
iyo mari Amerika yiyemeje gushora izayifasha nayo kugera ku mabuye isi ikeneye, akaba aboneka cyane mu Rwanda no muri Congo. Bakunzi ba Unguka Ubumenyi Post, iyi ni inkuru tubasomeye twakuye ku kinyamakuru Umuseke, ikaba ari inkuru yanditswe ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Congo, akaba yarasinyiwe i Washington imbere ya Perezida Donald Trump. Iyi ni Unguka Ubumenyi Post, kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru Unguka Ubumenyi Post ya-uploadinze. Igihe cyose ba-uploadinze ikiganiro ntuzajya ucikwa n'ibiganiro twakoze. Kanda subscribe, ukande like, unaduhe igitekerezo, ahasigaye dukomeze tubane. God bless.